Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Nizang Karbi Long lakhai si duram la MSc consensus arat tom pen adu hoy lama putak pen pharengkya mai kang ni Bogusan Block Congress Committee tom pen party pon si AP sel smart meter aputak ke sesonga sai kedeng pon Kirela ka chong dada ma phujet bol temung bang pipe and truck hir tang rak pen ke chong ajok si chilang je phan CM Dr. Turam rong hang phan kirap ka chu hang West Karbi Long District Congress Committee tum pen party pon si dong kamakam APD sel sai hemalong smart meter aputha ka chong sai kedeng pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang pai pai ni pha encoiner cap arni nizang Karbi Long lakha si duram la MSc consensus ke parapont jungthung ma de turm phrung along ke du ka prek khai tum Karbi Long district kalila daki pu alang ni tum pen kening je pon aputha duram la ra tum pen phren ke mai kani pon son sikidam tang pai pai ni pha encor pho arni isi assamese portal list along pen paklang pont hadak ke du ara tum ke Karbi Long asor kali Nagaur district asor kachi puthek pon long si Turam lara tung pen smith pherengke ma ini ponang kok lupusi pherengke thinu ningje pon labang su pherengke ma long pen alang ni tum pen kaningje pon atengki kedam tan anin kan khris kepra phokepra isi anin kan pensi census survey ur pensi Nagaur district kali daki Karbi Long district pusi tok daklo tangte kupison se alang ni tum dak bangki Nagaur district alang ni tum ke chupu hailo labang ki simbang humeme lupusi alang ni tum labang su pherengke ma long pen ningje pon pen ke doji aphansi Duram lara tum pen chuning ni pont lapen aprang ke bang silang ani bang ke government pen mate Karbi Long tamas council tum pen ajar asai le ke rape pajir pon pe voi fit sami ki paklang pon ji aphansi chuning ni pon lo amri pen hemere bongrum Karbi Longri Abirta ladak la tengalong su tum prop la pen tum hawara lo je dak local emisi mate Karbi Long tamas council long yem pha je go back kualang tum ke hang kasar lang pen alang tum bangla so bangke claim pledani apono alang litum bang kabat hadam bangke alang litum bangke la bangke Nogong district alang tum anda cipubo nili alang tum han ki pudani langsung alam thil langsung lo alang litum kagos potro avipin adu ya ho chini nipin pensi alang litum bangke Nogong district si nonganta alang tum bangke alam cepet ki bom lapen alang tum bang citin bom Lasin nili pudam je alang lituma bangke proman potro abipin pensi alang lituma bangke la hiria ke hang kasar lang bangke alang lituma bangke nilihin penke condemn lo athe ilitum Bharat Sadhin long lok pen api ilitum 1951 pen mustami ilitum Karbi Long la handbook lo la Karbi Long along halasut Survey of India hud nang kipi handbook lo la ke klar dak pensi dak tok dulo arong anta lapen an suse dutulang je pe klar dak si thani je 1975 Assam notification along prisame June achiklo 24 June 1975 hal so out prisame la dak la doram la kadu kabe 36 revenue village bangke Karbi Long si Van Jablo. La pen hadak alu mandal hai tok daglo la henlo la ke doram amla mujab la su. La se alang lituma bang la hai ki jong pontap ke jong ponpru bang ke claim pledani apolo athi alang litu Karbi Long si angkang de dokok pote Karbi Long lam si ningi nai polo la sinil tum pini na tum hana chophanang kok la sonelo jela bang ke la aprang hiri la bang ke forest gate lo forest gate lo ladak ilitume dan himalo Kopi posin ni tumpini kehanang kong majel ke damtang arni je Karbi Long pen JJM Jol Jiwan Mission I scheme aputhak dak bunai la hiri semar pon bom lo laso ilitung semar bom pisame lang apai bang pon lo lang pai pon hu bang pon bom lo je ladak bang ke claim long li pusi alang litu bang pon lage tuteli Nogong district pusi lasi kosong sidak Nogong district ki mati lagi litum kadu kabe itu ma handbook penja penda ke tok dak situ kau las ahimag la dak kali lano nitum ke do dak la himagali ahimag hu la tini ali ali aprang situlang ilitum afid non pui aprang dolo ba ilitum kada man afid situlang halan situlang jung tung kadu kabe ang konsop na tum gugulong lek char sami gugulong sami stop map ke do anglo
lasi alang litum la Nogong district pu bangke kecik pu bangke ingtonang pu nilin pen cundri dang bangke lasi pinia bangke ni litum la doram lah arat ang bong pen itu pina tuman herangke tuman cup hanang kok bangke laso alam thea putak sana copalo lasi alang litum bang la iri afrang la 1951 lape 1975 anikan bustame alang litum han je cikru ruiniang bong pulau jong si Karbi Anglong dudunde pulau tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane pini alu same je dudunde pu alu same bana dudun pu alu same lang tum nang pidun ye polo te 1951 ta pipe mani jong si dudunde ba dudunji pu same ya so put happen mani togi ren pidun lo pu tang te la da chogi te bon same hala sur same lang tum togi ra pipe ako te ching kiching wai tawe lape 1975 ahu same uthor ako hang tulo hala sur pu same pitulo je kumar mama ke dudin la sorong la doram la 36 revenue village along la soro apodwa hut bangta hang lo te bon same alang litum bangke nang dudun clip lo la si la sonda taxi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitum amri homosti long same ilitum kaching honai local MEC mate Karbi Longri Abirta EM alang litum Guwahati long dunsi election commission of chief election officer Delhi ben si langlo la si hala hongkorde pola ketro lo hala dak si alang litum han hang dun lo la pen hada litum local MEC same hiri punulo je la ke dak la jungthum tumprop teng langso la pen kamarfa la pen boitlangso mas hiri hada ponchait sabsolut kojalo just tami hala ta tuteli la ke Karbi Anglong lo kasi hala sus tami nilitu dag litu bangke Karbi Anglong arat mate doram la arada bangke doram la arada bangke hala tu itum pidun lo je jongsin ali tum jong hiri doi pudarang te la ke nitum ke la ke nang kroikre je la bangke nitum amri LA pena amri MLA homostil la si hujai kali pu tu ni pun la si ladak bang alang nitum no ana cipu bomlang nogong da kalilo non bangke hujai district lo lake homosti da hujai lo MLA ke la si alang nitum bangke chini nepin ben si lahai la ke soita pe soi pru bangke nilitum doram la arar tum bangke tamane cikro jun dekelo athela bangke doram la kalang vek mati la si sonda taxi ladak bang LA tasame amri LA lo 1112 amri MLA lo MLA homosti lo doram la ke la si district bang ves Karbi Anglong lo la pen la dak bangke la ke amoja bang doram la lo la si dak ben ke cheng doram la ek nong doram la lo dak bangke la si la get la da teng langson si la dak hala su portal news asamis portal news long ke klang la so jo ni ben si pini lan tuman chupa bang la no la si an si la portal news ka pe klang asamis hiri news hala ka pe klang news pusa amunir bang pusa me reporter pusa me jong se alang li chini lor ji pulodang te na pe tong sob ni tumalong katu wi documents det ni tum pe klang et la si komat ni jong si dak non la dak ang kangar lu la dak tum probolong komat ni jong si chini tum duk pulodang te wangingo ni tum la itum local MEC along damo handbook pen chenglok map se map kadu kabe sob nang pe klang lap la si kagos abe alang tum ci odong we alu tak awi ni le kupusi alang litum la dake Nogong district ku hailo la penan sila news long ke hang ka sarlang re tu bangke already Karbi Anglong butars arat side la si alang tuman tuning dilo je jong si cian men la si alang litum ka hiri no Karbi Anglong ke jar awar sailong dilang ku kaning je bangke nilitum men ningdu ade Pai ni pa incorner ke pani Bogosam Block Congress Committee atum pensipa tirpi ponsi APD cell smart meter aputhak ningkang samsi ke dewa jok pansi ke chesong sai ke deng pon APD cell atum pen smart meter for example hem tu na long pen samila bangso smart meter install pen si rat tum pa ador ki so pen mir hing mi chi thor ponang ko jok pen si rat tum pen ki sung chitong ponang kok lo labang so smart meter ke chi thor pen si mir hing de ki mi mu cho ji ke si aprang ateng labang so smart meter mu te aprang meter box mi mu besi rat tum pen si ki hang pe do pon lo la si labang so puthak sami pai ni phai incorner ke bani Bogosam Block Congress Committee atum pen patirpi ponsi amu che jeng ponsi smart meter ke nang ni pupen sa alang litum si hang taram ponsi SDU Bogosam APD sa heman palidam si kachisong sai sa meeting bonlo
Lapalabang so puthak sami SDU Bogosant APD sala phansami pinpuralu pajirdamdo non kachari ba sarkar triple engine a sarkar tum phansi ki dukdet ara tum phan matha ponsi apranga teng bensi meter box mi pach en thu long nang ji pusi rar tum pen kachunu ri pedo pondo labang so kachi song pon along Bogosant Block Congress Committee a maipu lokesor teront abarim em jukat sing inti abarim em longkir timung Karbi Longri District Congress Committee a konchun bang Sanjeev teront Jonathan Padkar lapan kaprek Congress along lembang kubang hitum ta chitong dun sila labang sukat song mesen pen bachun pon Bogosant pen Rajiv Son rongpi Karbi Longri Abirta আমি এটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন যিটো পলিচি লৈছে এইটো গণবিৰোধী বুলি আমি কৈছোঁ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন সময়ত ইলেকশ্যন সময়ত MP ইলেকশ্যন হওক MLA ইলেকশ্যন হওক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কয় যে আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী দিম কৰবাত 300 ইউনিটলৈকে ফ্ৰী দিম বুলি কয় কথা দিছিলে কিন্তু ইয়াত অসমটো বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ ইয়াত কিন্তু বিলটো ফ্ৰী 200 ইউনিট ফ্ৰী দিয়াটো বাদ দিয়ক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া শোষণ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰ ডিউটিটো হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ এতিয়াতো সমস্যাটো আৰু বঢ়াই গৈ আছে ৰাইজক শোষণ কৰি আছে লুটি আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ মূল কথাটো এইটোৱেই থেংক ইউ মই বিল দিছোঁ 2500 টকা তাৰপাছত আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো লগাইছে নহয় মই বহুত আমনি পাইছোঁ গতিকে চৰকাৰত অনুৰোধ যে মই এই স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে কিন্তু লাগিলে আমি আন্ধাৰত থাকিম কেলে আমি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঢ়া শুনাত আমি নোৱাৰিব নহয় যদি মাহত 3000 টকা যদি আহে এইটো বিনিময় চৰকাৰে গম পাব লাগে যে আমাৰ দুখীয়া মানুহ নোৱাৰিব কি কি ইউজ কৰিছে আপোনাৰ ঘৰত মোৰ ঘৰ এটা ফ্ৰিজ আছে এইটো বেয়া তাৰপিছত ইনভাৰ্টাৰ আছে ইমানহে 6টা ফেন আছে ইমানহে কিন্তু মাহত হা বল কমচে কম 8টামান আছে বিলটো আগতো কেনেকৈ আহে আগত বিল 700 টকাকৈ আহিছে বেছিকৈ হাৰ্ডলি মাহতে আৰু এইটো মিটাৰ বক্স লগাৰ পিছতো কেনেকৈ এই মিটাৰ বক্স লগাৰ পাছতো হৈ গ'ল একদম পূৰা 2500 তাৰপিছত 3000 এনেকুৱা আহি আছে অঁ যদি দিব নোৱাৰে এমাহমান হৈছে 500 টকা মই ভৰালোঁ তাৰপিছত 400 টকামান মাইনাছ দেখাইছে কাট খাই গ'ল এনেকুৱা তো আৰু পেনাল্টি দিব লাগিব আমি যদি ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে বোলেহে আমি লাইনটো কাট খাই গ'ল তাৰপিছত আৰু পেনাল্টি দিব লাগে কওঁতে আমাৰ কেনেকুৱা লাইন জ্বলাব ৰিচাৰ্জ ছিষ্টেম মানে এইটোতো অন্যায় হৈ গ'ল হয় নহয় আমিতো এনেকুৱাতো নোৱাৰিব সেইকাৰণে চৰকাৰৰ অনুৰোধ যে এইটো সোনকালে গৃহে আপোনাৰবিলাক কিবা ভাল কাম কৰিব লাগে এইটোৱে মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ জনালোঁ মই বেছিকৈ কথা ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ আজি কৰিলোঁ দেই কাৰণ Nizang Karbi Long lakha phobi thungring thamai MC consensi ke parlapont lakhai si kurthi pi terang arong amaker mahajon timung pen kareng khram sapi tum asupu jedmol timung Kerala State Kuchitan along besi sai chong radun lo bon sabi ko pai kelang no jok pen si asai siklem tang det pen abu hagat tam bong mahut truck pen ahring tang rak pen ke chitong jok pen si ahring tang rak pen areng himsu pon ang koklo Ajirupo bang tong se kolpen sikilang heman pon si silang pon bomlo pon se mi alang litum ki duk thek tiga jok pen si labang su si ki silang mesen ben spa mi pon ji phan alang litum ki sung do koklo le silabang su ki sung long pen se mi local MC Madi Karbi Long Thomas Council CM Dr. Trump bong hang machin nang rabek thapu si alang litum ben chuning li pon laban jong si ko mena bang phu bang phietum aning ki me ben krab dun chining hang li podang ti bank account number 40349174575 IFC code SBIN 0004878 mobile number 9394893279 along Humri Ignon PD sel atum pen ke pangdak pon smart meter aputhaki chidon dek thi pupensi pai pai ni pa encorainer ke pani West Karbi Long District Congress Committee atum pen patir pi posi ke chesong sai semi ke deng pon Labang sugat song pon along aparim EMs sangpi ilis ing TP lapen ki West Karbi Long District Congress Committee lapen ki Rongkhang Block Congress Committee tum cherap che tudun pensi amu che jeng ponsi
smart meter kam na smart meter hai hai pu hang taram pon lo APDCL come, night. APDCL down, down. Smart meter high. APDCL atumpen smart meter pangdak pona po thake Assam Sarkar atumpen ki duklak ra tumphan abi ki chong si baphan chot lasi West Karbi Longri District Congress Committee atumki labang so pu thake chidon dekthi lasi Assam along bangki smart meter bangki chibi drawback nang jipus alang li tumpen so dakpen ki hangpon labang so ki song pon alang li tum armu te jeng pon si APDCL sai hem dong kamukam hem an paledam si pinpor lo sami pe pajur pon lo labang so ki song pon along EMA barim sangpi Elis ingtipi Assam Pradesh Congress Committee konchun bang Nirmal Langthasa Block Congress Committee amaipu Ajit Dera lapenki Congress phaning thera tum chitong junsi labang so ki song ajai mek mesen pen pachun pon Borthol ban great sontimung Karbi Longri Abirta Asai hemalong niltum pini labang so a program ke deng nang ko alam thegela hello jela APDCL atum jitu niki la non Assam Sarkar BJP Sarkar atum jela smart meter puthak jitu niki rat atum phan je ador kepa bat lapen smart meter lapen hala non digital meter laso ador kaching bar be puthak smart meter along bill ko an makele hala jitu niki digital non do boma digital meter pen a bill difference pikpi laso puthak se ilitum pini dak West Karbi Longri District Congress Committee lapen ilitum youth congress lapen block congress kadogwe chelang pet me ilitum dak West Karbi Long dak APDCL dongkamuka masai hemlong pini gherau ke wanglo lasi lapuson ador bat bom plutangte ilitum pansu se rat phan chesong thulang lapen ke jitu niki Assam Sarkar atum mate ke damtang jitula MP election prang Dr. Himanto Biswa Sharma labangso chief minister je rat a meeting along tin a meeting along sita me alang lithan je jongsi MP election alang tum hai delo plutangte ilitum la rat akisung atum phan mate bihe koila kidukela katum phan 200 unit free PG pu se alang likipu sita me hala so ala bangke nona bangke ilitum phan free kipi badesi ilitum phan la ako digital meter along ko an malang tum tangka ka chong sip ke dor desi ako non la smart meter pen ilitum phan arlo pen tangka nang ke phan se alang tum ka bor i la sila so putha ke ilitum ka chesong ke ingtonte rat along sikai ta doji la pen la bang son si claim bom botate la ke rat tum si non ke bai 2026 ke alang litum rat tum si la ke result pipu pusini lihin pen pachini lo Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom